Gardom, welcome back to the channel. Pini bangke adon tour ni lo. Lapen pini bangke rong kitong sami dupon po lapen nali teman makna mon po to. Normal gan ke chulo yo. Ipurum pen lagi pulo yo. Dak la bangso kulat na humring noy na tumai ko sampe dake kimung dolo kangmoy dolo kalangdang dolo angton mana happy panar june. Aino bro da. Baik no de. Teron pitching ri akulat. Oke, churu lo. Location than noy. Location e thong of best statue adu. Oh, ta churu lo. To mangi susuna. Non man ke earning aksa por lo la pen. Pipi mado non nili zamina paklang jipan pori po. Ade dam tulo nang da. Jala po ani ben yo. Hello Nini. Enjoy lo ma? Oke. Lalu pipi dong wi bangki ani do mesti gitu pork, chicken, fish, lai chulo angki chomi pikan am hai dum akulat. Ya. Angki yo menong wi bangki do hoy. Munitum. Nang lo tili or lang so si
nang lo tili hor lang so bo ha bo sung nang do lo ju de rang si na sar bo wang non sing mi de jeng ri cho pem lo The oldest ethnic festival of India is back, spread across 500 acres of land, with more than 5,000 ethnic performers performing in 4 mega stages simultaneously, attracting more than lakhs of visitors from around the globe every year. Experience, enjoy, and learn the vibrant and vivid culture of the Karbi tribe. Welcome and be a part of the 49th edition of the Karbi Youth Festival, organized by the Karbi Cultural Society, starting from 15th to 19th of February 2023. Saluduna